bazalwane ngesini isikhathi isidluleke isilwane. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi. uNkulunkulu anenzele umusa namangenzele umusa sisahlangene abe nathi. Siyakholwa ukuthi ke naba kagwedlwa akadwetshwa uhlala anathi njalo. Siyabonga bazalwane, ngibonga lesikhathi abangipha sona noma MC asathe sincane ayivele asesesincane asisekho, kodwa ke sinenge bazalwane ngesizathu sokuthi vele ngalesikhathi sakusihlwa sona isikhathi nasibesifishane ngoba usathane uyathanda ukuhamba kakhulu emkhathini wethu bese ulwa ngendlela zonke zokuthonga. Siyabonga bazalwane, ngibonga abadala bebandla ukunginika lethuba nokungethemba nje ukwenza ukuthize phakathi kwenu. Bebakhona abadala abaningi abahloniphekile futhi nabanesithunzi, kodwa ke bayababona bathi abasebenzele umfana ngoba bethwala ke bazalwane ngithamsanqa ngiu-Abner igama ngosibe nani. Ngiyethemba ukuthi nabo ngengibonele kakhulu nabona ke ngaba kancane bazawukhona ukulungisa, ngoba nakusebenza umntwana kufanele umdala bese uphinde soyalungisa nje angashayi. Siyabonga, ngiyabathemba ke ngoba bangebangeka bangicocela ukungishaya. Asigcine bazalwane esihlokweni ingabe ngithebeleza ngoba isikhathi asikho vele, kodwa ke nakhona basazofundisa abantu abadala isikhathi hayi asiqedwa umuntu sidodwa abaphathi bohlelo. Hayi bayakhuluma manje, hayi bayakhuluma bazalwane, kodwa ke siyabonga bayakhula bazalwane, bazawukhula. Umculo ube mnandi kakhulu bazalwane. Hayi ningichazile bazalwane indlela engithanda kakhulu ikakhulukazi lo wokugcina. Ngithi yokuqala nokuthi awukwenzi lutho, kodwa lo wokugcina ayi bese ukuthanda uzobhensa ngesaba nje bazodinga nguzibhezile ngase ngiyahlala. Siyabonga bazalwane, umnikelo omuhle uNkulunkulu loyo, kungakho bazasikhuthaze ukuthi bazabangathi babhibhele uNkulunkulu bahlabele kahle uNkulunkulu kabhijelwa ngomnikelo loyo. Kodwa baHebrew 13:15 ithi ikhomba ukuthi ngumnikelo ofanele wonke umzalwane awukhiphe ngezindebe zomlomo kuNkulunkulu. So ngumnikelo bazalwane, ingakho ufuna ukuthi ukupractice kahle ikwenze kahle futhi. uNkulunkulu wangisiza ke bazalwane, wangenyula ezonweni, wangikhipha ehlane, wangibuyisa ekukhanyeni. Ngathuka ke nami ukuthi kwenzeka kanjani, kodwa ngabona ngasemva kungakho ngeke ngithandele ngoma ethi uNkulunkulu wangithanda ngisehlane. Lento nami ngangayazi ukuthi kanti intoni lesengiyitholile. Ngizwa kahle ngoma yalomzalwane futhi ngiyafisa nokumbona manje bazalwane babesiphatha bayibeke eceleni, kanti isho ukuthize lento esingiyo liye yasenza ukuthi siphume ngasemuva sibe sekukhanyeni, singabi ngabantu abobumnyama wasasiphila khona. So masifika la bazalwane kwase kuyashintsha ukuthi izinto zenze njani manje. Isizathu kwasingasabakatseyile sesiyithole sisicabasa nabantu kanti besikholwa mfika loya kamakhelwane. Mphethe isihloko bazalwane, mphethe isihloko bazalwane. Zimbili ihloko zami ezikhona ngazi bangizasiphetha kuzozama nje ukusishaya ngisishwamba kanye ngoba senibadala futhi ke seniyangazi nabalimi ami seniyawazi. Ndawusheshe ningizwe bazalwane, sengiqalile nje ukubuya impawu zokubuya kaJesu bokuqala nokwesibili. Ngichazela ke bazalwane ekuqaleni ngingahambi kakhulu. Masifuna ngokubuya, makuthiwa impawu zokubuya, funa wazi kubuyani, ubantu kubuya kanjani, sho njani ukuthi kuyabuya. Akekho umuntu oke abutholakala abuya angakaze waba khona, wahamba. Obuyayo ngilohambile, uhambe asuka la wahamba, so uzabuya. Ingabe sekuthiwa uyabuya, so no Jesu matha uzawubuya kusho ukuthi uke wahamba. Amen. So back to abuye back ke ingathiwa ufuna uphawu lokubuya ukuthi uzobonakala kanjani manje, kwaziwe kanjani so uyabuya lento engimeleke. Okokuqala ke nokwesibili lezinto azifanani bazalwane, azisizinye futhi zehlukile, zoyihlukanisa nje ngokugijima bazalwane. Uze ngisho ngibambe isikhathi masiyangeke ngene ngokujulile, ngizawuhamba kahle nje ngoba okuningi senikuzwile bazalwane. So nama ngisana ungena kakhulu ekujuleni
futhi ke akunawuhamba kakhulu emoyeni njengabashumayeli la sesiyafunda ke manje sinami kahle ngizekhuza nje manje sifunda ke bazalwane nasixoxisane sihleke la kuhleka khona sijabulisa khona ngoba siyafunda amen nawe ngikubuza ungiphendule amen angithi bazalwane nami ngelilanga ngokunika ithuba lokuthi ngibuze hayi namuhla nawufundisa ke thina mina angidingi ukuthi amen kwesikhathi noma uthulile uyasebenza mina ngoba akukho lapha ngigwedleka khona angifunda angigwedlwa so nasikhuluma ngiyakhuluma oh Jesus yeah siyabonga bazalwane so ke ngicela ngokuqala lokubuya kokuqala bazalwane sikubiza ngokuthi ukuhlwithwa irapture kona ukubuya kokuqala kukaJesu okusho uhambile kusenzo bambona inyuka wenyuka ngefu angithi bazalwane chapter 1 bazathi amadoda amabili athawu madodana ngabe sengigcolozele ngibheke phezulu lo animbona ehamba uyawubuya kanjalo futhi naliyoko ke sikubhekile bazwa singamaKristu ibandla libheke ukubuya kaJesu kokuqala alingeni lokho kwesibili ibandla lonke libheke kuloko kokuqala ngaphandle ke kwabaza ungenwa ngilezi mpawu esazisho ukuthi zibanga ukuthi abazalwane bangasahlwithwa bona bathi nje ibandla libhekeke ukuthi lona lingene ku rapture lingaze lifike ezinhluphekweni lingaze lifike ku-6 sizoveza ukuthi lona lihlwithwa kuqala alingeni ezinhluphekweni manipulation aliyibandla kuzoya la ababizwa ngokuthiwa ngabebandla bangesibo lokho kuzoya abazenzisi kuzwa izimbuzi ezibhaqe emkhathini wezimvu kuzwa izimpisi ezibhaqe emkhathini wezimvu lizo zizoya khona lapho ke zona ngoba ngeke sihlwithwe sona but amaKristu umzimba kaJesu uzohlwithwa wona irapture kubuya kwakho kokuqala akufani ke nokubuya kwesibili kukodwa okokuqala akafike emhlabeni but uzohamba kusuka ezulwini lesithathu i-direction eza phansi kodwa ke manje akala uzibeka izinyawo zakhe emhlabeni ngoba uhlangabeza ibandla uhlangabeza umakoti uhlangabeza kufanele ushaka nani bazalwane so ke akana ufika kuye ngoba wonke ongumKristu ophila ngendlela efanele bakufundiswe ngomsebenzi kaMoya Ongcwele emini unophawu lukaMoya Ongcwele so lo Moya Ongcwele ke yiwo ke manje azothi uma ehla uJesu ehla kokuqala uMoya Ongcwele wona uphakamise ke manje laba abanophawu lwabo phansi bahlangabezane nenkosi emoyeni which means ayize emhlabeni okokuqala kodwa manje izogcina emoyeni ezulu lesibili kuze ihlangane ke namaKristu then ke bancedeke manje bese baya ke emshadweni umsebenzi kaMoya Ongcwele lo ingakho futhi abazalwane bonke bakhulekele ukuthi uMoya Ongcwele uphawu kaMoya Ongcwele lube khona kibo asifufese sikhulekele futhi manje ukubla sisize bazalwane kube nabazalwane abanesipho esikhulu sokuhlola labo moya ngoba kunesindaweni esesidlale ngayo ukuthi uMoya Ongcwele ungesiwo nalo uvuka uMoya Ongcwele nalo uvuka uMoya Ongcwele hawu uMoya Ongcwele uvuka nawe hlupha nawe nalo uthi umoya hayi sigijima ngomoya hayi bo bazalwane ngibani asikhuleleni bekhona uzawuhlola labo moya bekubandla zahamba kahle ke la amen abayisabe silwa ngalo Moya Ongcwele uMoya Ongcwele umnene basana awubi mayikhuluma ngobunye uMoya Ongcwele uyakwazi ukushaqa abazali babe nobunye babe emcondo munye babe inhliziyo yinye bese kwesa kunye bahlanganyele entweni eziningi futhi bezwelane bathandane hayi bazalwane angikho lapho bazalwane nethi ngicela ukuthi ke kubeka kokuqala kuzoba kanjani right siyembawini bazalwane apha mehlwa ngakunini hayi bazalwane kona ngishilo ngathi umuntu omusha kodwa ongibaba wena uhlanga ebhesi ngaba madoda yaba mhlahla ngabe uphi ebhesi yakhe
Ngingumuntu ongubaba nethi ngumuntu omusha. Uma umuntu kuKristu cedela ke enhlanje. Yakuzwa mzalikazi. Uyishaye kahle lapho. Awuthathe kancane nje. Kancane ibandla ke bazalwane kuze kulesikhathi leso uma ngithi aliye enhluphekweni lona. Libheke kona ukwambulwa nokubonakaliswa kwaKristu. Ingakho lona ngeke liye nje kashana. Njengoba bathi Titus 2:13 libheke ukwambulwa ukubona ingaphe le ngoma yethu esihlala ithi uma ibonakala ngiyakuthanda ukuyalalela na Philip uyayiveza le ndaba verse 13 mayibona sofana kodwa manje khona esho uMathewu Timotheo uthi zigcine ungenasici Hallelujah. Oh yes. kuze kube sekwambulweni kwakhe. Yes bazalwane. Usho nje chapter 6:14 zigcineke ungenasici. Ikhuni lapho bazalwane. Elikhuni ke lapho. Zigcine ungenasici. Yingakho uthi umuntu uzalwane la ufuna sihlale sizihlambulula. Baba Msongonyana imshilo le ndaba. Uhlala usihlambulula phambi kaNkulunkulu. Uzama ukususa lezici. Uzama ukususa amabala ongawaboni. Ngoba uyazi uSathane mhlawumbe enza lemisebenzi yakhe. USathane umubi phela ukwenza imfene. Makuthiwa kunesilwane esibi imfene. Siyathanda ukulalela. Kodwa sasagulekisa noma uzivalele semva sekunabantu siyaphuma. Sesifuna ukubonakala kulabantu. Sesiyakuthi bathi phela wena uyathakatha ngikhona. Imfene. Ingakho ngiyathi umzalo wenza into embi uwenza imfene. Aseshiyeni lapha asikho imfenene. Bathi nje inobubi obukhulu kakhulu. Lokho ke kuzokwenzeka in a twinkle of an eye manje sokucala. Akunaba indendende. Futhi asibonke abazakubona nje ukubuya kwesibili. Ngoba akana uvele emhlabeni athi sengikhona ke kubona sokukhona uJesu. Cha, njengoba kusho ukuthi akana ufika emhlabeni but somhlangabeze emafeni. Amen. Amen. So uma uzomela la uzosala ukhecile. Uzawubona nasabuya kwesibili lo wesibili uzawubonakala. Bonke bazombona ngithi. But lokuqala ngeke abonakale. Kodwa khona okuzozwakala uMaKristu kuqala. Uzobikezela kuthi uyeza. Angibaza, asayimoda Petro speed sathi ngo2 verse 1 na 2. Sengicala gijima ke futhi andithi ngiyaplay. Peter wesibili sathi ngo2 verse 1 na 2. Okunye okuzawukwenzeka nokufathi kwenzeke angakabuyi. Lesawubona ngawuthi wo vele kuqinise seyisikhathi sok futhi ngabazane kunanawo amazwi. Ngesikhathi ngingakafundi ngiyakhuluma mina mama isikhathi. Uma kuthiwa ubeka oqala kaJesu usuku lokubuya kwakhe angithi. Ya, kodwa manje lokwesibili kunegama nathize okushiwo libizwa ngalo. Kuthiwa yini? Lokuqala kuthiwa irapture, right? But lokwesibili angeba second cloud. Semali sesiyadlala ngane first cloud ngene. Okay, all right. Usuku kaJehova kwesibili angithi. Into ezokwenza kuthiwa usuku kaJehova. Futhi lapha akasenze njengalokubonakala kwabefana ecaleni komusa. Bathoza ngolaka. Okwesibili sekwe-judgment kulokhu kodwa kokomusa lokuqala. Akibazalwane kwenzeka nini ke kona? Kona kwenzeka ekuqaleni kweviki ka70 la Daniel. Ngofuna chapter 9 Daniel. Funa ngoba phela abazalwane thina siphela esikhathi esincane. Esikhathi semkhathini kwa69 na 70 mafuna 70 weeks of Daniel. So manje lesikhathi esingakabalwa leso yilesikhathi sethu nawe iBhayibheli lithi yisikhathi sabezizwe yisikhathi sebandla lenkosi yisikhathi Jesu afathi akhe ngalibandla liphelele ngoba wathi maye bethe siphambanweni leli washaka uNkulunkulu manje 69 kwasala le7 kwamalanga kusho ukuthi iviki lokugcina elisele afathi lisebenze alikakaqali lezowuqala makukhala icilongo liyaqala ke futhi leviki liyahamba ke
ikhona izothi manje ibandla limthathe lo 7 years isemafini. Nisenamba zalwane. Amen. Right? Uzayithola ku chapter 9 le. Angeke kuyo, iyadlula nje. Iyadlula nje. Ufundeleni lapho bazalwane. 2 Peter chapter 2 verse 1. Na2. Nakadeni bebavele bakhona abaprofeti bemanga emkhathini wesive. Kanjalo ke nalapha emkhathini wenu batawuvela abaprofeti bemanga. Yinto ke fathi bekhona ibe sibikezela ukuthi wo kuthiwa isuku zokugcina sesiphila kizo bazalwane. Last days angithi kanti lezi asingale usuku lukaJehova. Lezi ngezokugcina. Wayekuthiwa ngezokugcina kanti sizohlutha ibandla sichubeke isuku emhlabeni. Wayekuthiwa ngezokugcina. Anahlutha ibandla bazosala abantu. Akithi bazalwane. Bathi ukuthula. Uthula ngaphezulu ukuthula kube kahle. Kusho kunabantu. Uqale nafika kuqala futhi le3 half years lenye. Phinde isuke thatha isibu 6 ngamandla. Iqala ukusebenza. Uliwe. Igotshwe. Unabantu. Wayithiwa ngezokugcina ke. Kunwa nabazalwane. Isikhathi sabo sokugcina sokuthi babe khona kuleliswe. Bese bayasuswa. Akubalelwa laba abangaphandle iBhayibheli ngaphandle khona izitsha nabathakathi neziphingi libalo kuningi angithi bazalwane. But laba ngaphakathi bona isikhathi sabo sokugcina abaphila kiso ufanele baphile bese siyaphela ngoba kuna basuswe bona. Basusweke bese iyaqhubeka inkathazo yempilo uKristu ekuthetha kwesibili sahluko 2 uma uyithatha ngewehla nayo ethi bese iyaqala okokodwa manje isaqala isahamba phansi isengabona kanti manje umuntu ongenamthetho sengakambulwa isahamba phansi iseyasebenza yona phakathi kwethu lo mthetho walo umpiko uKristu but inkinga yawo usafihla ngoba usenalo umuntu ombambezele. Angithi bazalwane. So manje kungasuswa lo makoti kaJesu ombambezele ngeke asebenze ngoba akanamandla phezulu kwebandla lenkosi. Akanamandla phezulu kaMoya oNgcwele. So ufuna kususa ibandla bese uyatamasa ke. Shuke masisusa ibandla uyaqala ke iviki lokugcina liyaqala liyasebenza liyahamba washaka ukuthi baya lo 7 years okufanele limlicedele lo 70 kaDaniel. So kufuneka ke aqale ibandla lila. Kufuneka ibandla lihlwithwe bese liyaqala liyasebenza. So uyaqala soyambulwa kumuntu ongenamthetho. Izinto kufanele zenzeke egcineni ngebazalisi. Ufunda abantu sofundile. Laba tawungenisa imfundiso temanga letibhubhisayo. Mangedlamini libilaba likhulu kodwa ngathi umake. Awuqhubeke. Baphike umbusi lo wabathenga. Sesawubhesa sithini. Ngaloko ke bato. Okay, ngesimake qhubeka. Ngaloko ke batawube batidronsela kubhujiswa lokusheshisa. Phindele ekuqaleni ngithuswa iphimbo lakho siphinda phangisa. Mpindele. Laba wena walunga ningaza awukwathi ukho uyakhola. Laba tawungenisa imfundiso temanga letibhubhisayo. Sala phansi mabangafiki. Nakadeni bebavele bakhona abaprofeti bemanga emkhathini wesive. Kanjalo ke nalapha emkhathini wenu batawuvela abaprofeti bemanga. Kusho ukuthi kahle kahle bazalwane iPaulo ufika sibone ngalo. Funeka singa ngoba sisi ibandla kulesikhathi lesibazalwane lingqube evange. Ukuthi akajoyina omunye uyajoyina. Angafika esiphambanweni. Ulingisana kwakwenziwa ngamaRoma maqala ibandla likaJesu elikhululwa lisuka kuma dark ages. Abathi kuhlobile lapha kuhle nezikhundla sikhona ajoyina nemali singayithola. Nakade ngokunjalo namanje ke kufanele bekhona abaprofeti bamanga phakathi kwethu. Lokusho ukuthi angeke akusithi sonke esilinkosi. Ukhona amagaga asangene ngokungemthetho.
wona ke nangena akakhishwa ahlala khona la siphila nawo khona la kufanele bekhona ke nathi abaprofeti bamanga kuqala bazathi basebenza moya ongcwele uthi moya asese kanje bazalwane basaba kanje bazalwane bahlambalaze moya ongcwele bangazi okubhujiswa kwabo ke sekungemumo ngoba udlala kamandla la moya ongcwele udlala kabi iBhayibheli lithi bemncane uthuke uNkulunkulu uyise noma uNkulunkulu indodana hayi uNkulunkulu moya ongcwele ngoba uyophethe yonke le Trinity. So ke bazaba namaprofeti amanga phakathi kwethu qhubeka labada ungenisa timfundiso temanga letibhubhisa yingakho ke bazalwane uma sacedeni manje yingakho ke bazalwane kungathi ibandla selibi kangaka seliphelelwe bunye yizifundo ezingena ngasese ezinyelelayo ngoba sifakaza ukuthini seyisikhathi sokugcina. Yingakho bazalwane sekuyalilwa ebandleni lenkosi ngoba usathane uvuse naba abantu asebenza ngabo so nezingceku zakhe nezingceku zakhe la endlini kaNkulunkulu amen ziyashoshisa shothi ke kusho ukuthini isikhathi isuku zalo chapter 3 khona lapho angasho ukuthi verse 3 na 4 bengithi ngiyasho ngicabangile ngesini nani nimova bese ngicabangani bese niyeza kwekuqala nje yatini ukuthi ngemalanga ekugcina uyawufika baphukuthi labahamba ngetinkanuko tabo banihleke bulima bathi uphi ke lo Jesu lo kahle kahle bazalwane kuzakwanda noma ngathi irape kuzakwanda isono seyinkanuko phakathi kwebandla angithi kukhuma phakathi kwebandla lesi kuzakwanda isono seyinkanuko angifuni ukuba kakhulu bazalwane lapho angifuni ukuba kakhulu banami kuyangiyanyisa kakhulu lapho sekwatile nje ngibona kodwa noma ngihleka nisaboni noma ngikwata nisaboni sekafana lapusweni gogoga kungakaveli lokho bazalwane yaba kusesikhathi sekugcina kodwa ke manje ngoba ngeke ngaba isikhathi sekugcina kuyabe kudekwe amacala ebandleni hey banisewenze ukuthi banisewenze ukuthi nginasi isono sesivele emuva sathana ashaya ngaso ebandleni umcibisholo wakhe agcine ngawo ngoba yisikhathi sekugcina asesishaya isibe 18 isibonelo kuTimothy una 18 nje 18 kuphela inhlobo eyikhona lapho chapter 3 verse 1 na 5 Timothy ukuqala chapter 3 verse 1 na 5 nethi leswakiko uPaul uthi kuTimotheo balekela izinkanuko zobusha bakho athe kuMathewu waseKorinte lo wenda nje bugwadla wona wakhe umsini azathi nafu ehlana athi masamuntu owenza njalo mkhipheni phakathi kwenu mcosheni ugcwele ivukele endala mcosheni nikeleni usathane kukho ubhubha kwenyama kodwa kuze umoya wakhe usindiswe lokusho ukuthi manemxosha niyamthanda manemxosha niyampanisha kodwa niyamthanda nizela ukuthi ahambe ebuhlungu abuke emuva akithi bazalwane so mawugangile ungena kuleselo lesi mawuxoshwa jabula uthi bazibambona bangixosha hamba akushaya usathane ukuthi akhumbule emuva phela kusekhaya la usole nawe itheni indoda noma ngawaka 7 ngiyawuvuka ungajabuli sitha sami nawe shano njalo fundani bazaqhubeke ngizambamba isikhathi 1 Timothy chapter 3 verse 1 liqinisile lelivile lithi nangabe umuntu afisa umsebenzi wokuba ngumbonisi ufisa umsebenzi lomuhle hayi ngathi gejani 2 Timothy ncesi asibeke ikhundla lapha ncesi sele ikhundla lelo ngisekhele khumbula naku
emalangeni phela ekugcina nani bazalwane mongibambisa kuyawufika ngesikhathi enhleli phansi nomkhulekisa usathana ngatholi indawo kwaze ngisengejana into encane nje awubazalwane bangakabakayi nami chubeka manje 2 Timothy chapter 3 verse 1 yebo khumbula naku emalangeni ekugcina bathanze imali bathi gqaphe emalanga nekugcina bazalwane emalanga nekugcina ingakho kuyakhuzwa nje ukuthi hey bazalwane ningahawukeli imsoko yabanye kanti imali phela sifanani bazalwane bese sowuzongena esilimweni sekweba nawe ufuna ukuba ngcono kunomunye malanga ekugcina bawuthanda imali sawukungenza sithengisana ke kanjalo phela bazalwane umuntu udulile awukumthekisa umntwana wakho udulile umuntu ngekuthanda imali angikhuluma basesikhundleni usubadizisa ngomhlolo ufuna imali esheshayo akusemgunyathe ngomhlolo ufuna imali ukhona sekhona yinsuku zokugcina abantu bazaba abathanda imali abayithandayo nabathanda imali kahle khona sekuseceleni mase ubheka ukuthi mina sengifisa naku manje sengime la ngidinga naku sowile ekholweni ufuna ngekani awuceli nako umnikazi wezinto zonke ufuna usathane unako ke bazalwane usathane unayo yonke ingcebo ekhona lingakhathi uJesu ukubuka la uma ungathi nje kanye ngizamnika yonke le unayo igcwele ingcebo yakho uyifake kustorm sakhe ngaphansi kwekhota yakhe so uma ucela kabi uzakuhlomlela usathane uthi wena ngibonga uNkulunkulu abazalwane baseyikhundleni abacaphele usathane ukushaya ngento oyiphethe okuyo bazalwane abathanda imali qedela ma bathi balulate uNkulunkulu ngenhlamba bayawa ngilaba ngalaleli bathi gabatise nami ngifuna ukuthi kube khona ukushoyo ulandele nami ukhulumile uNkulunkulu bazalwane uthe hawu nama bese ngibonile angisesengamzwela phela siyamzwela umzalwane umdala ukhulume bese uthi nami bese ngibonile nake uNkulunkulu bese akhulumile angithi naye ufuna ukuthi ungathi naye umuntu uyasebenza akenda ngawuhlola lo wami ukuthi ngiwo yini so uyavuma nami bese ngibonile umzalwane abazalwane nake uNkulunkulu bese akushilo nje so yamemezela uNkulunkulu bese ashilo nje kanti siyasincintisana yini kuna debate ami yamonzwe abazalwane ngosa ukuthi sesikhala lide nami ngikhala khona ukuthi ngisemoyeni dedeme angisakhona ukubona ngazazisa kube ngithanda ngifundisa ngafika khala umhlolo la ngizobathi kusemoyeni senza ufundisa nini awukahle bazaindoda yibhina ikhala manje ngeke nini bazalwane ngaze bese ngiyakhasa kanti nawe nje awubona abantwana ngenye ilanga mina ngicela bangibaba mina ngimama sasesantweni esisa bese yabashaya uyadedema endukwabo umuntu nayenza into evuka ngaphakathi uyabonakala uyazwakala but awuzenzisayo la uthathe masikhomba umnyango bese uwahlula ngithi thanda ukudedela kodwa bengithini bese kuphi bayawa ngilaba ngalaleli batali babo yes bangabongi babede bungcwele ngebalalele bangabongi babede indbazalwane bungcwele bazabe sebaphuma la endlini bazawa la endlini angithi kodwa bade yini kodwa batakusho emlonyeni ngoba abazalwane abasebandeni abazama babhamba ngasho ubungcwele bukhona angithi nawuhamba ngomoya angizwa kodwa usafuna ukufundiswa pho lo moya wakho njani kanti soyachukhumeka kulo moya yini awubona sebucoco sowenza icoco la angithi angasho ifeni icoco elithanda le into le
wazikhukhumeza ukwenze isono esikhulu sathana sithembile futhi ngoba isona aqoshelwa sona ezulwini isona samuyisa embusweni ukuzikhukhumeza enaloba uthanda ukuzivezile ke basalwane uthanda ukuvela uzuvele wrong ngoba abazana babona abaningi nababona bakuzwela uthi uzawufafele ezandleni zami ungathanda ukuvela lana nje ngizamile ukuyibalekela le nkonzo le bathi ngayikhuluma komunye abadala wathi hey unikiwe besetshenzwa la nami ke kanti ngitsayini lokwesilwane nakho nakushaywa bese kugoca nomsidlana wakuyena ngoba uthi besetshenzwa la unikiwe umsebenzi lo bekufanele phinde ngibeke isikhalo futhi nami ngisafuna ukusebenza uNkulunkulu uma ngizila kanje futhi kufanele ngikwenze bazaba ngabangalaleli abantu abasha namathineja ayikho into ezakwenza usondele kuNkulunkulu uma wehluleka ukulalela abazali bakho ivese sasifunda usathi awusande isonto isikole Tangjalelana abazali bene enkosini ngoba lokho kulungile amen amen isibusiso somntwana wonke sisuka kubazali kuqala iqhubeke lithi nezisuku zakho ziyaba ngoba uyalalela uyahlonipha kodwa nezisuku zokugcina ingakho senithi nabantwana awu understand wena baba angisa-understand ngisekusho ukuthi kahle sekude la kimi Anginethanda ukusho njalo bantwana. Yema-ke uthi wena awu-understand nje lesikhathi lesi awu-understand nje. Akusise isikhathi senu phela lesi. Usho kibo ungasho baba wami lokho. Ngiyamcepha ngempambala iganyesi. Kodwa thina sesiyathula. Ngoba sebazasimangalela phela. Bathi asi-understand sivume-ke nathi kusesibodana head labantwana. Sabathini phela ba-understand bona. U-understand nale mali yabefundisile. Ufundiswa ngimi so usengime nga-understand. uNkulunkulu uyawusiphendulela. Verse 7 selokulayisela-ke leli. Verse 7 laba sikade bafunda njalo kodwa bangeke bafike ekulatini liqiniso. Wo kukhona nabanye abahluphayo la lithini endleli short lesiswati siliyathuka leli swati. Laba besifazane ukade leza ngithi bazalwane. Kunalela leli swati. Kukhona abahluphayo endlini kaNkulunkulu. Bavela nabo ngekhazi lokugcina. Babozvezile. Bathanda bayazi bayafunda kodwa neqiniso ngeke baze balikhona kulasi. Ngoba phela abasekho ebungcweleni. Akasekho moya ongcwele kibo. Abasekho enkolweni. Khona bafunda njalo bona. Kodwa iqiniso yebafike kulazini. iBhayibheli lithi ke ngabomama abanesithunzi. Kodwa abangalaleli. Yibo laba emandulo bazibavezwe impandla kwaIsrayeli. Babengalaleli ngoba isijesu sabo leso. Yeka ilanga ngokubaza impandla ngoba nepandla kanti udukele ufihlile uyawuthi agida uhlale phansi sekuyashelela ukhona uqalekiselwa bona capelani ke labangalaleli lisho njalo ngoba sezoyithi ke ngabane sithunzi khona phela bomama babuka uthi hayi yabona nakhona lwekhaya abangeke basabe mina bazawusaba yena unesithunzi kwenza lo baba yabona mama yathi nangamcala lo angangishaya kanye haleluya unesithunzi akafani nathi thina singaba baba sizabanumzane kodwa asinazo lezithunzi sokunumzane siyasiphepukela nemzimba yasibona nje ngasi mampetha kodwa singamadoda kuNkulunkulu sibalile singamadoda ngaphandle kwakho. Uqedile mama? Yebo. Uqedile ngekakasho. Yimpawu ezing17 kuphela ke lezi 18. Mawufuna zonke lezo
seziyenzeka losho ukuthi vele isikhathi sokugcina njengoba lisho iBhayibheli ziyenzeka manje izimpawu zokuthi uyabuya akithi bazalwane asesiye kuJuda 17:18 sengiyadlula sengifuna ukushiya ngeke kulezi sibili ukubuya kwesibili isikhathi ngisibonke MC uzangilekelela ndoda kodwa ungasukumi ungibuke nje ukhwehlele nje ungasukumi noko bazalwane bami 17:19 manje no kubeka ngese noko bazalwane bami khumbulani lokwashiwo inkosi Jesu ngeapostoli bakhe bathi kini ngetikhathi tekugcina kuyawufika labahleka bulima bantu labangenandzaba nekukholwa labahamba ngetinkanuko tabo badala kwehlukana ngoba babuswa tinkanuko tabo temvelo abanayo emoya longcwele yini le bangayibandla libe neBabylon kangaka libe nengcuphunguka libe neorder kangaka ayinaselite kuthula kahle ibandla nyana asafani nalela lesitholile leqaleni banyalo selenhle usho nje neBabylon enkulu nje kweziwa yini isteshi kuze moyicwe awushayile mama nami lo ngisenama ngizalayo abehlanga pheje ngawo mayizogugile sengumntwana kodwa ngijabulisa usekhona nje lithi kusaba nabazalwane labazawubanga kwahlukana kanje basebenzele ukuhlukanisa ibandla nje ibandla ukuhlukanisa ngomsindo uhlukanisa ngamanga uhlukanisa ngenhlebo uyazi uhlukanisa nezondo libeze ulenze ningathandani kunabazalwane nje usathana abalethele lokho emkhathini wethu futhi ngeke baphume abaningi ngeke babanjwe futhi ngoba kusizona ezinezimpondo lesi bazawusebenza kuze kubuye inkosi basesikhathi sekugcina kodwa ninabazalwane hlala ninazi ukuthi vele kunjalo ungahlubulwa into encane kanjalo mina ngangithi emsebenzini athi umphathi yena mbani ukuhlebile banowathi manje uthini ngithi amyeke uyangihlonipha akafuna ukukhuluma ngikho ngoba uyangihlonipha uyangisaba myekele mphathi asisebenzi yayibona le akekho ngangavunga nje awumkhulumisa mbuyiseze la sabe sesiphathana kabi uma sondela bese ufuna ngimkhweshisa ngomphathi wamabethi ungamshaya umuntu bomkhweshisa endleleni ebukathi abeka so lokho angitshela bani yakuhleba ufuna ngizomkhweshisa endleleni manje ngimtshela hayi but myekele uyangihlonipha lo muntu athi akwathe uyayela labantu khomba labantu indlela uyangihlonipha mphathi so ngizenga yeke la vele ngapenshela angikaze ngimshaye umuntu ngase ngimsuse endleleni khona bekufuna sisathu uqinisizwe kuze babone ukuthi phela uyindoda ivela vele indoda nje indoda phela lokhu nalokhu kuyawubanga ukuthi sifikisane ukuthi sikhoshisane endleleni bese yamshiya esizogcina abazalwane kuzona abantu abanjengalabo yingakho ibandla liphithizela kanje ufuna silwele lobunye nobakhona labantu emkhathini wethu kodwa bona kulwele kube khona sazi yiso ukuzogcina ukhona kumzana omunye onenhlanhla manje yimbi abenenhlanhla nje esigodini bazobaningi badlalele kuye nje badlalele kuwe nje wena ngendlela ezingesizo kahle bazama nokuniphiphisa sonke isikhathi nje bakuphathe nje kuhlekhu nje sonke isikhathi nje hlanhla yakho manje yimbi bathi ke isikhathi sekugcina indlela ovivinywa ngayo wena ngeke kufanane izilingo zethu ukhumbule nako kuzobekezele isitha somuntu ngumfowabo hlala nomfowenu wena ngomshaya umfowenu ngomcolo umfowenu ngombulala umfowenu phila naye kuze kuyinkosi ngoba insuku
uzawuthi usaba nomfowenu likhali icilongo kungenza umuntu uyathatha uthuthele kakhulu ngenza ukuthatha uthuthele uyazi ngathi ungahlupha nale mafini hayi khona amafomi khala nje kana kusafanelanga ngcono vele ukushiye nje umoya ongcwele umnene uthobekile uyathethelela unothando ngcono usale nje ubashodweni awunaye walithi ngesogcina laba abazabanga kwahlukana ingoba baze moya ongcwele kodwa banayo limini ngoba kuyumzwana othi anginayo moya ongcwele ngoba ngaphamsana nje mina ngilosi nje basalwane solo ngaba khona ebandleni uze awu nohlangana uthi uyaphila basalwane mawuvusele uyaphila banjalo ngabazwana esinabo namhlanje abasho ukuthi sekubuhlungu la uthi ngiyaphila ulinsalo lwahlanya manje nalo lwamcaka lwakho msathi kukhona ikuhle futhi cwasha hlano olunye liyathetha olunye secela 20 cent kanti basacela 10 cent lapha kamanzini erek sikwazi liyahoma homa yiwe ucela manje 20 cent ngoba sithi inhlanya sicela 10 cent socela 20 cent leni wena ngathi bathe yebo niphilipha ufuna ususa endleleni manje ucele shothi ukuhlanya kukhona akukho kahle kahle usemkhathini lokuhlanya nokuphila uyazi funa bacela esheleni lona sokucela 20 cent ayilenyane lohlanya bese uzawujika kanti inhlanya sicela kanje qaphela ke ungabuhlanya lona endlini ngoba ngeke uhlwithwe abdi umoya ongcwele akahlali ohlanyeni kodwa uhlala kubantu abazigcina sithi uthe Timotheo uzigcina unjani ugqokile yebo ukho ngathi uvuthi ugqokile sekusana ukubona abantu abadala ngakho kodwa ngizwe ngathi ugqokile ungala laba ngasho omkhulu waphela sekugqekile sibayidela zigcine ugqokile kodwa ke ngayilekele lenkulumo bana nomongcwele vele ugqokile mawuza nomongcwele ungqunu angithi uyaphumelela mkhulu asiqhubekeni basalwane asithathe ukubuya kwesibili nene la kubuye kokuqala basalwane nesuthi la angezwa uyahlebela bahle babodwana bakhuluma nami ubuya kwesibili bazalwane asuJehova jayele kwathi bangibanga ngamehla nomusa kakhulu asoshaya ichorus kancane ushaya into kancane bese sayachubeka sebanomusa bazalwane asemthayebe kancane Jehova jayele hlabelani bazalwane sibayalala bazalwane hlabelani ngiyafundisa bafuna nijabula nje Jehova jayele awasasebenza mama awubone ngedlamini siya ebuyeni kwekhosi kwesibili soshaya impawu zakhona umbuzo uzawuthi ke khona ubuyelane aseJeremiah 30 ngidlule lapho nje bese ngishilo ukuthi ubuya kusho ini angithi so okwesibili akazeli ukuzohlwitha manje njengoba ukuhlwitha kwabazalwane kodwa but abasekho abazalwane ukubuya kwakho kwesibili emphawule nako ubuya kwakhe kwesibili njengoba kokuqala kube sekuqaleni kweviki kaDaniel ka70 lokwakhe kwesibili kusekugcineni kwale viki nakuphela lo7
Nokwesibili uthini manje? Uyakhuluma? Ufuma ngenhlobo nemali. Uyijika. Nokubuya kwakhe kwesibili kubuye kuba sekugcineni nasekupheleni kwaleviki kaDaniel. Ngoba phela manje futhi ayibandla uqala inkonzo yompiko uKristu phansi. Angithi bazalwane. So uma iqhubeka iceda 3.5 bethembisa ukuthi isonto lonke kuzoba ukuthula. Walephula leso sivumelwano emkhathini wakwa 3.5 years wasephula. Kwase kuyaphela ukuthula. Yaqala kulokho 3.5 years abelungisela iphi umpiko uKristu. Ahlele into zakhe. Zathi zingaluka ke makuphela 3.5 years waqala ukuthi manje phela ngimi mina ngizele ukuthi emhlabeni. Amen. Yathi Christ leyo. Umpiko uKristu loyo. Kulesibili ke seyaqala ke iziphi sezilo seziyasebenza. Sevulwa inhlupho sesikhona lapho seziyaqala ziyasebenza bese kuthike khona seyi great tribulation kulo 3.5 wesibili lo hlanganisa lo 7 years waleviki lokugcina kaDaniela lelimela lapha ku69 makubethelwa inkosi. Kono Paula lapho nikhululeke bazalwane nje nofuna ukukhuluma nakufuna kwawusithi fundani bazalwane lapho msho khona. So lokubuya kwakho kwesibili so uzela ipurpose ethize ngoba phela lapha kuna Israyeli le ibe ikhona kahle izimpi zokuvivinya zofaka uIsrayeli ekesini yipunishment kaIsrayeli kule ihlupheko azikafanele kungene thina abezizwe akafanele kungene ibandla futhi kodwa zona zimiselwe Israyeli lokuyena aphika uJesu kuza ayobethela esiphambanweni athi asewumesiya wabo. So bavivinyelwa lokho bona ingakho bezizwe bebangafanele ukuthi bangene lapho. Wanikiwe isikhathi sokuphenduka bona. Kwasala Israyeli. Israyeli uyaphenduka mase kuya Jesu kwesibili aphenduke wonke futhi. Bese kusala amahlonga andlebeke lama Gentiles. Labethive bawusala bonake. Ulake yabe sekuthiwa sekwehlukanisa izimvu nezimbuzi. Kuyabe sekulele labezizwe. Hayi Israyeli. Sambulo leso kodwa siyikiso. Nofuna Jeremiah 30 uthi nje 5 6 7 8 Mako lokusho uSimakade uthi kuvakala ukukhala kwekwesaba kwetfuka hayi kwakuthula. Utani nibone umuntu lomfuna wake wamtala yini umntwana. Ngisho nje acube ukungesaba. Manje ke kwendeka kanjani lokuthi ngibone onke emadvodza kunemandla abambetiso. Njenge mfatina kaPetro ngumheli. Madodza kunemandla. Madvodza lanemandla. Yebo ke. Abambetiso. Memkhawa. Njenge mfatina kaPetro ngumhelo. Onke anebuso lobugcugce kwebu. Vele nibabatiso. Qhubeka. Mayeli yasabeka lelo langa. Kude leyo selibe njengalo. Kuyoba sikhathi senhlupheko kaJakobe. Ya noma songayekela. 16 Sambulo sithi singasikhulumela sona. Sithi uyawubuya ngesikhathi impi seyimazima. Azodlamula yona eMacedonia. Andayizwa uma washawa le. Impi yaseMegido bayibiza kanjani? La ayakuthi khona izizwe ziyawulwela khona sezilwela kokugcina sesikhipha igazi lokugcina abayisibathi noma bachamba naye sambulala. So uyafika lapho ke asazodlamula Israel kulosizi lolo. Ngilo lathi kube alifinyezwana bekungabikho yawusindiswa kodwa ngenxa yabakhethiweyo leyisuku zafuphazwa ngobani abakhethiweyo akuseni bandla lelo
Ibandla labe lingekho lapho. Roma 11. Labe ngeke ibandla lapho. So ngeke uthi ngilo ngoba alila ungena lona lapha ezihlupheke 25, 26, 27. Ivesi. Uma ungangena ibandla lapho, shothi ke uJesu akanayo inkosikazi. Futhi wafela ize. Kanti ibandla liflash scripture kuqala. Then sebangena lapho. Kodwa manje ke manje kunabakhethiwe ngabakhethiweyo zabe ziyashodiswa lezi insuku zokuhlupheka. Kusho ukuthi ke kunesizwe sakhe lapho. Phela uIsrayeli ngumfazi kaNkulunkulu from this beginning. Manje uthi bahlukana ngenxa yobufebe baIsrayeli. Hosea 2 verse 2. Uthi ungakayiyeki lobufebe bakho. Ebuso bobonakalayo. Ngeke ube ngunkosikazi wami. Futhi selangaphenduki nalamuhla. Kufanele ungena le inkinga nenhluphekweni Israel. Hayi abezizwe. Kodwa ngokungalaleli kwabo bazawungena nabo lapho. Ngithe. Ngicela ngibana benami. Nifundile la. Okay. Bazalwane, ngithanda ukuthi niyadi lemfihlakalo yeqiniso. Ngoba naningayadi, ningahle nicabange ukuthi nihlakaniphile. Lemfihlakalo ukuthi labanye bema-Israyeli behlela kulukhuni khona kude uthi betive bahlunyeleliswe ngalokuphelele. Onke ema-Israyeli ayawusindiswa kanjani. Right. Noma alapho konje wona azawusindiswa onke. Wonke Israyeli kufuneka athi nachama kaJesu athi nangu Mesiya wethu. Sazwana bazalwane. Ingakho umthomo asahlulela kwehlulela ngokugcina kwa number 5 asahlukanisa izimvu nezimbuzi. Umjuda uyaba angasekho lapho. Lemvu yoba ngumuntu. Manthi umuntu abezizwe. Le mbuzi yaba ngabezizwe. Lethi behluka kanjani? Sazwana bazalwane. But nami la kwesibili kukhona ukukhala kwecilongo okuzoba khona. Bengilosi. Asiqhubeke kumasawu bazalwane. Lokhu uyakuthola kuMateyu 24 verse 31. Asiqhubeke. Ake siye kancane kuMateyu 24 start verse 4. Manje sengisecala namkhuluma umuntu amfusayile ngikhuluma kodwa yena noma mfunda wonke ngasumfundi uzamfunda wonke awufunde 13 kodwa 13 nasemfundo but yena ufuna ufunde wonke uzawuba la lempawu zonke esiMateyu lesho lapho ngiso eziyabonakala nethi angiphawule futhi kule impawu lesifana kuMateyu 10 lapha kule impawu lezo kukhona kunethi ezimbili bazalwane ezivelayo kuvela umaswacubungula nakhuluma nalamaJuda Jesu afundi bakhe kahle kunezinto abezisho abengazihleli abekhuluma nje bonke kanye khona okwenzeka khona okwenzekayo khona okuzawukwenzeka. Lesona khona sekugwasekile. Okwagwaseka ama-dark ages njengezihlupheko zabazalwane. Ukubulawa kwabazalwane yakhumbula. Ngoba kaHebrew 11 ma-25 ichaza ukuthi abazalwane babebulawa beshaya basodwa ngabantu bonke leso sikhathi leso. Kodwa babengasweli ukuthi baphendule abathini. Wayinkosi yabanika abazawuphendula ngabo. Ababakusho abanye abazalwane babethi qinisela mzalwane wena soyishayile qinisela zibe sekufeni. Bathi abathi abaRoma uma uvuma siyakwekela. Icucaba nabazalwane ukuthi ungasavumi. Kwakunzima ke lapho. So sisandlula sosikhathi esibazalwane. Thina manje simele ukukhala wecilongo yambulo inkosi yethu siyihlangabeze. Asikabeki siyongena enhluphekweni. Asikabheki ukubulawa. Mawusagade ukubulawa icala. Uyabona basokungasali. Esikubhekile ukwambula kwenkosi yethu. Ukukhala wecilongo.
uma kwenzekile okunye kungenzeka namuhla uma kwenzekileke mhlawumbe wabulawa wafakwa emajele kwenzekile ngoba okunye kuyenzeka namuhla but okuningi kwagcwaliseka emuva okulandelayo ngoba kungamajuda lawa kuzokwenzeka futhi ngesikhathi senhlupheko zawo so uJesu abebavula umqondo nabazalwane nethi kufuneka na ufunda kule ncwadi ezimbili uMateyu 24 na le Mateyu 10 makhipha abafundi bakhe ukhona lokuhlaziya kahle ukuthi lokhu kuhamba kuphi ungafaki konke nje izinto konke kubayikayo uma uthatha ecaleni kuzakuba kungathi ukuthi impawu zokubuya kaJesu kokuqala uhlala ulindele izinkinga uzofanele inkinga yokuqala bese ngona khathi lo la ukhala udlabe lapha enkingeni akula ngibula wecala uzabulala ngibani uyibulala ngani wena ufuna kuqala ngithi sibheke ukubuya kwaJesu kuphela base bandla libhekele ukuqala hayi ukubulawa nokufaka idingeni okay qosha masinagoge awuthi basixosha vele thina simele saqosha masinagoge nethu asikhuluma malula kwathi usathane ngaphandle out nabantu bakhe kwaba ngimhlanga namaviki amathathu egcina kwahlala eminyango wathi angezinela usathane akahlale ngapha wathiwa siyamkhipha usathane ungaphinde ulibeke la okusho ukuthi okunye sekwenzekile okunye kuyenzeka okunye kusazakwenzeka nekuthulisiza but hayi ukuthi wena uhlala ubheke ukuthi ngingene ezinkingeni ibandla lingene ezilingweni manje hayi ehluphekweni sesikhathi somusa ebandleni ngizike ngomusa abazalwane amen hayi ngolaka asulindele ulaka-ke lindela hlala emseni ugade ukubuya kaJesu iliko fanele ube naso ezinhlobonhlobo incwadi kaJakobe isho njalo chapter 1 thina sivivinywa ngezilingo ezinhlobonhlobo ungagadi longena enkingeni yiko ngithi mawugadi ukuthi uzobula kuqala ivele uswele nje sokufike vele sasisigadi ukubuya kaJesu ugade ukubulawa hawu awuthatha iteni uhle Ugade ufuna kufa kuqala kodwa ezulwini ugade ukufa sikade kubuya kwenkosi kusho ukuthi wena ngoba umnyama ulele apha mani bazalwane bakaKristu asibeke bazalwane kodwa ke lapha kuMateyu 24:13 kunamazwi athi maseshaya zonke lezihlupheko ezingehla obekezela kube sekupheleni uyawusindiswa angisho nje abazalwane lokusho ukuthi ukhona abayawukhona ukubekezela kulabantu bezizwe kule nkinga yomphiko uKristu kuze kube sekufeni selokuthiwa usavuma uKristu yebo kunjalo ushalo ulinyazwe angazi uqala bazojuba yini nani angazi but uzolinyazwa but obekezela yes uzosindiswa yingakho ke abantu bathaba sakhala phasi althare kaNkulunkulu Nkosi kuyawusebenzeni uphilisele abantu baphaphana nevesi yingoba vele abasabara moya ngcwele abasamazi uKristu vele seseba lento abayizwile sebahlubulile bathi uNkulunkulu phindisele kaze benini manje ngoba kubuhlungu namabuya khona yenza indlela elula naka isifundiso ofiswa zona wenze ukugcwele ugcine ungenasici usihlambule phuma imahlangala lokuzabathi ungabi nasici lokusihlavula njalo usole njalo ukhale uNkulunkulu Nkosi ofanele ukwenze isikhathi esiningi bazalwane ungakhaleli izinkinga zakho lapha kithi phakathi kwebandla isikhathi indawo yokukhala noNkulunkulu isegumbini lakho lokukhuleko hayi lapha ebandleni siyala sibe ufuna ukukhala uhlala ivesi phenduka but uma uvathi hayi ukukhala bangishoda papa ngaNkulunkulu indawo njengaloku sifundisa abazalwane indawo zethu la sikhala khona uNkulunkulu yike isikhathi sisacela indlela yokukhuluma lezwi lakhe kubazalwane yila sikhala khona legumbini lethu ngoba
awusikhona isifundo ungathali wayosijimela egumbini lakho. Awukhona ukukhuluma izwi bazali ungathali wayokhulekela egumbini lakho. Ulakhala khona ke thina botishela. Mase siza ngakini so sesiphethe into asinikezelo naNkulunkulu sizonikeza yona. Asizama uzokhala phambi kaNkulunkulu sesizofundisa. Kodwa manje awuthi ngiyafundisa bese sefika inkinga thize ethephecelezi vele ngawukhala ngiyekelele umsebenzi. Hayi kasi soba special sekhuluma kancane vele ngihlaba umnyango. Ngala ukuthi ngithi ngiyabonga ngobabe akulunge kahle. Kanti akusehlazo nale. Uma ungalunga kulungiswa phansi ibandla lenkosi uzophi impethu Mose. Hamba egumbi lakho kuqala. Unganikwa unikwa isihloko awusazi zihlambulule kuqala. Ube isitsha esilungile ukuthatha izwi likaNkulunkulu. Unkosikazi kaJesu. Makungalungi xolisa. Noma sengingasho bakuqala vele siyamsola nje sibone ngathi alungahle. Kodwa mina ngikhile uNkulunkulu. Ngeke nginikeze into engasiyo. So isibawo esiphelele zikuMateyu 24. Mfunde wonke uzasithola izibawo zakhona la. Akusafuna ukukhuluma ngabazali abathize. Hayi kusafuna. Futhi ke bazali singacabanga ukuthi ngithi sodwa esawukuya singenile ezulwini. Cha, kusazosizwa abantu sesingekho thina. Sazoshunela ivangeli futhi sesingekho thina. Sesifithiwe ibandla. Kodwa bazonikwa ithuba lokuthi baphinde bezwe ivangeli. Nethi sekunzima. Sekunzima. Udala 8 verse 24 ayithola le ndaba. Basawusizwa abantu bakhona. Kana 13 nofuna verse 17 na 15 17 uzayithola 13 verse 7 na 15. Basazosindiswa abantu basana. Nethi ebuzimeni. La khona ukungenzeka abaningi ebe baphume khona. Sabazalwane. Yingakho kunalo mazwi athi lapha 24 athi kuzaba nalezi zinkinga ezizakwenza ukuthi zinqobe abangcwele bakaNkulunkulu. Zizabanqoba abangcwele kodwa manje uthola ukuthi ibandla lihambile sesikhathi soMkristu but lesilo sizaluka amandla ukuthi sinqobe nabantu bakaNkulunkulu sibaqede sibabulale. Ngoba ngeke bakhona ukuyezwa bangakafi nanabo. Labafe vele ngoba manje babisa ngabangcwele bazalwane. Alisho ukuthi umuntu uzabe selo ahambe emhlabeni. Uyawunywa nebandla ngithi. Kodwa angicale la. Kusebenza kwaNkulunkulu. Akuqali ngoba sekwethu uMongcwele angithi. Bebasebenza abaprofeti muva. Umbuzo ungathi bebasebenza ngani ke ngoba phela uMongcwele ukafiki. Bebasebenza ngomoya kaNkulunkulu. Ngomoya kaNkulunkulu. Niyangizwa labazalwane. Phela okusuka kuNkulunkulu kuhlobile. Kuze kungcoliswe ngumuntu. So uNkulunkulu anikeza umuntu umoya wakhe. Awamnikanga ungcolile. Kodwa awamnika umoya wakhe uhlobile. Lekho kodwa umuntu awusebenzise umuntu awungcolisa. Then sobizwa wathi umuntu ngongcolile. So ungcolisele lento kaNkulunkulu. Angazi ngiyangizwa bazalwane. So uma sengihambile ibandla. Kuze babizwe ngokuthi bayigcwele. Uzona nabangcwele bakhe abanqobe babulawe. Isizathu ukuthi bazabe bona bazi ukuthi lento ye6 le sifundisiwe vele ingusathane angeke siyithathe. Banesho ukuthi vele izwi kaNkulunkulu balibonile. Lithi usathane lobo bangakuthathi. So ke manje lamajuda lawo
azabe athi kusho ukuthi labantu laba bazenza ngcono basavuma noJesu lethine esingamfuni baze babulawa baphethe igama la Jesu kubo. Yiko kuthiwa ke manje uzade silo asilwe nabo babizwa ukuthi ngabangcwele bakhuluma ngalo ngcwele sekungekho futhi ngoba sibaphethele igama likaNkulunkulu bona lona lihlobile so lebeza bona bahlobe yingakho bazawumukeleka kuNkulunkulu bafa lapho bamukeleke kuNkulunkulu. So bazana egcineni asilondeni ukuthi thina sibheke ukuya kwaJesu hayi ukuya kwaJesu kwesibili. Le mpawu lesi uma ulindele zona lezi esicela kuzisho uzawuhluleka ukuphakama uma ungakalindeli kahle ungakasigcini ungcwele ungenasici. Kodwa manje wena buka lezi zokucala esifunde ngaze ekuqaleni uthi makwenzeka zona kusho isikhathi esifushane ungahlula usathana chapter 12 usambulo usathana usebenza ngamandla Bible lithi wazi ukuthi isikhathi esifushane bazaliyazeni ukuthi isikhathi esifushane ningahlula usathana nibuke lesimo nokwenzeka bese nibona uNkulunkulu ukuthi usagcinele ukukholwa then asivula amehlo sibone inkazimulo yakhe makabuya so bese siwinile bazalwane. Ungajabu umphele cela uNkulunkulu manje ulungele ukuthi uhlwithwe umthele webonus. Ngiyabonga bazalwane ngicela ukumela. Ngiyakacela MC. Ngizawucela ukuthi isikhathi sakho. Espelele. Kuza phathi ngishilo. Bengishiye 5 minutes la. Ngishiye 5 minutes la. Ngidwe nguwe. Ngizawucela abazalwane 5 minutes wami. Asimelane wena uthi uyangithanda ngithi. Asengibona awuvumile nami ngiphisa sokuhlangana. Ngawucela 5 minutes bazalwane. Uma akhona nje abantu abangeke umsebenzi 5 minutes obsele ayilungisa lapho isele khona. Nami angasayi isifuba ukuthi bazalwane kanjani ngingcono kanjani kodwa ke nami ngibheke bona abantu abadathi balungisaphi kulungapi. Ngawucela nje baphathi 5 minutes athi kuphahla athinde akusele khona nje kulo 5 minutes uma ungasali lutho njalo asayine ngobe kuphelile. Aliko